U Nepalu je polovica stanovništva nepismena, a siromaštvo se osjeti na svakom koraku, no Nepalci to sve nadoknade svojom toplinom i susretljivošću. Ako pitate naše sugovornike, Nepal se mora posjetiti. Ima divljinu i pustolovinu Indije, ali je puno više prijateljska. Imate tu neku toplinu ljudi koji su jako ljubazni, jako mirni. Čak i onako kad ste vi možda zapadnjački uperili objektiv u njih, oni se nasmiju, jako su prijatni. Pripremite se na drastično drugačiji stil života od onog na što su naviknuli uglađeni Evropljani. Super interesantan taj jedan šok kad dođete taj Katmandu, tog kaosa, tog broja ljudi, te prašine, buke. Posebno je kaotično u prometu. Nema pravila, mislim da bi uvođenje bilo kakvog pravila značilo problem. Svaka komunikacija između vozača se događa trubom, dakle trubljenjem i nekakvim pogledom, mahanje ruke kroz prozor i to nevjerojatno dobro funkcionira. Uputite li se u šoping ili na tržnicu, ni ne pomišljajte na to da se ne cjenkate. Često će prva cijena koju vam ponudi biti i 10 puta veća od neke koja je realna i zato bez ustručavanja i straha srušite cijenu 10 puta ravno i onda vidite gdje ćete se na kraju naći. Vrlo često će prihvatiti upravo vašu cijenu. Teško je pričati o Nepalu, a ne spomenuti Himalaju. Upravo su ljepote ovog planinskog lanca čiji vrhovi paraju oblake, omiljeni brojnim planinarima i trekerima iz cijelog svijeta. 80.000 trekera godišnje dolazi tamo samo da bi hodalo po planinama. I tu moramo demistificirati tu Himalaju, dakle ne idu samo profesionalci u Himalaju, čitav niz rekreativaca tamo odlazi na trekinge koje su potpuno prilagođene nekome ko nikad nije bio u planini. Uz svetu rijeku Bagmati nalaze se platforme na koje se slažu cjepanice i sve potrebno za paljenje vatre. Na te se lomače postavljaju umotana tijela umrlih koja se potom zapale. Kada obred završi, skuplja se pepeo te se rasipa u rijeku. Navodno je loš znak ako pokojnik ne izgori u potpunosti. No protiv loše energije imaju mnoštvo oružja, poput ovih šarenih budističkih molitvenih zastavica i kotača. Kaže se da se molitve pišu na zastavici, da ih onda vjetar čita, a da se kotači okreću i da stvaraju jedan vrtlog energije koji je uvijek pozitivan i čak i za nekoga ko to ne okreće, ko se samo nalazi u blizini i nema veze s tom vjerom, pokupit će neki dio te pozitivne energije i odnijeti sa sobom. U Nepalu se često spajaju budizam, hinduizam i utjecaj zapadnjačke kulture. Sve se to nekako spaja u jedan super miks u glavnom gradu gdje u hramovima možemo naći i budiste i hinduiste koji zajedno odlaze na molitve i borave jedni drugima u hramovima. I to je nešto što se ne viđa često u svijetu i baš je super vidjeti takvu jednu harmoniju između ljudi, vjera i kultura. Ta je činjenica manje važna brojnim siromašnim obiteljima koje ovdje preživljavaju na prilično šokantne načine. Crno tržište je rašireno, tako možemo recimo bubreg dobiti za 800 € i to se otprilike zna da 400 ide vlasniku, a 400 posredniku. Ili skidaju komade koža s leđa da bi prodali bogatim ljudima kojima trebaju transplantacije kože. Ni ženama nije lako. Navodno je tek prije nekoliko godina izglasan zakon kojim se zabranjuje izbacivanje žene iz kuće za vrijeme menstruacije. Žena dakle nije mogla niti kuhati, dirat bilo šta jer se smatrala nečistom. Dakle ona bi se izolirala u jednom dijelu kuće, čak bi se stavio konop da ne prelazi u drugi dio kuće ili u najgorniji slučaju bi se izbacivala iz kuće u nekakvu staju ili šta je već bilo u dvorištu. Dok s druge strane, sa sjeverne strane Himalaje ćemo naći raširenu polijandriju, što je isto kod nas ovako dosta čudno, ne znam kako bi se Hrvati snašli u tim cipelama. Možda vam ova priča o Nepalu zvuči poput filma nekog prilično suludog redatelja i još luđeg scenarista, no Nepalcima je to realnost. Možda je najbolje da se uputite u ovu zemlju u oblacima i u sve se uvjerite sami.